Teng hudip awai ngentrip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyoka Tuhan menyoka gewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa menyo kagewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa. Benar tak ingat sakit mangat poma mengandung sinan mulafun anulun poma menderita sesak lam dada berjanjan sakit lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma sengsara sesak lam dada berjanjan sakit lam jantung hana so tulung hai anu ulun poma sengsara. Yuh mantang hudip awai ngentrip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyoka Tuhan menyoka gewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa menyo kagewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa. Menancit ayah anu metua gata-gata kepikir kerja sampai sidih dalam geling minta bugata kede dengan gerah di ayah anak kepikir asai boh hati si jantung hati tubuh bertegar kede dengan gerah di ayah anak kepikir asai boh hati si jantung hati tubuh bertegar. Yuh mantang hudip awai ngentrip pomangan ayah betatim papa tapi nafkah menyoka Tuhan menyoka gewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa menyo kagewa urang syaitannya rahmatullah tak beda baga anu metua tak kirim doa.